dan sini nilai yang KSU West Dintia Hills. Kemudian dia one inspect ini surok bypass wa mini chnong mi mentru seduk cha bumi setalas keng. Cemi mana duk ini pernah ada dep. Pada man surok wajar aduk kata-kata mi di betai. Wa thut gelai kawan wat keri la chem jing bagi em jing ot ngliang ki driver truck driver keri khian turis walai tau la silong walai ki bigi thau. Dekat ni dah duk dok yulan na juai. Iwa man lek pen blok hai ke sor juai dok kata-kata duni bor walai mlat ki keri khian ulai ni udah si ori no surok. Em lek sisin pai lek em jing yuma ko cerkai. Kawan man dah lagi keri he. Yo kamu ngat ki keri khian. Dan liang yang igam keseng. Iperdam juri jing lek yang sarkar. Otoriti ko emu krek bahago, yo to sab krek ko. Jadi yang ini dah buat bikin kok. So kita resak kok. Ya, ini yang kok. Ini kan resak jom transport. Kena hai wa PWD. Wana bu itu beli lagi. Wa ni to. Wa ti yang to ni to putlum. Yang gero par putlum. Yang ti penting ani po relum sentia. Dawan benyo. Film pa film seli. Dia bikin telu dua hepor selap bercelai di kuum babuk jeng ma cibun hantam gi gerikian gula lutu ini di imkuai wa hadu yang sarkar hadu uja jing jaw snausi yu pencena go yuni surok dan dia hadu em jing ja iwa mie yu priang pencena go yuni surok ada kata ingre dawa juri yang sarkar wa to pencena go semua yuni surok untuk yang go hadu uya bru dan hadu wajah jing jaw snausi nanti negeri yang igi KSU dang bodde ni songnya ni herengkat buka cuai circle buka thalas kin area KSU thalas kin area unit dang bodde ni unit surok kam jole i dang ku chenen di department betul sabulai betul sab buat jadi unit surok odawa yiki betul konkret lagi smart unit surok dang wa suk kelai kawan mulai ore kita ke blok so tuai dan kat kawan kata jur ke blok so tuai ni dah kerikhen umlat di bulan ini dalam bikin tuai baik agar kata terpat di ketrat wato kam buat yang surok dikena hai wa PWD do pensana lagi madon yang surok iga sa niling kasay ite huang ni dalam sarkar mencin kia ko ini niling kasay na himan irigi wan kisenjam itu please